Kum nu perlok bero sa si senpat ngapriang song pai pi syakani ke channel jonga kasih terka. Ta minta singi ni sherno da uni u batar biskit. Hang ni ngala shim uni u maida ngashim ar pelamo te pila ban antad hi kat nu pin dan kam. Kani pade kade kato ga shini powder nga sugrain hi te ni deban kenru kum ni mo ba unum don utu bateli ngam ko aban don bateli nga ko aban long refine bait te ailang bu ni baking soda umdi baking powder tang shikmut shamoy te kleshwa kum ni hang ni pade ngala ai tu melt butter te nga ash teng pela uni u biscuit am nga pinchet kedepang ya itai i perlok mo iwe i la ai message yang alai sin yang pinchet tu batar biscuit te ndala adam nang te pade kani ngin sai shu khle be kumni hadin pade in ai dut khindian indian da ngis ngo duna em kam to te ai dut khindian nai da ai bun re tang bakan shu long lang be kam to te mdi ban ai shibun ka dut ngi ban ai antad hi hang ni por pangi khle ru em jude ban khem ko ba khemu ata de ban tang ban shupan lang be kum to pem khlam pen khem kumba khemu ata kani ka tri pare ngala de pen khre lupa nga ai ka to ka butter paper da fishat po ka awan le da ka to da fishat ha ka karai ru le da ka nu ka pliang ru phila ban le te mentangan batai kum no ban le ship shwa mo sa spek perlok kum nu nga ai ship sule jai nai da khem e palat mo pedang ni kani ka dei sting inch nga pen mo nga khlam pen stang palat re da pen stang palat ru kam long shu kum ka to ka batar biscuit da fidan kum kini ki cookies cutter te shu or kum ni sule kum ni shu ai ship kum ni da fimdan phila ban le da kanu ka jing tap ka barit ne ka bowl ru ka barit phila ban le shu khembe kum ni te dala adab ai ship bro tingin ya weng no kini ki batam adem nang tapade ya kini ki batam em sale biang kumju hi sa khem biang munumala nai da khem e da khem munumalam tu sa teliat biang kum ni sa ai ship pe kani PE tu ki line em long bangi khlam khem ba te takadaw ki don tu ki line dadi bangi khem ba em imdan ra tu ki line te kani ngan bo shi spa an repo degree ha ka awan te kani ka wei pade ngan shed ha ka karai ngan pun if hi perlok don ki bam dan awan ru haying te ngila ban le ha ka karai ru te kani ka barir ka batam nga shupu be untu tika karai ngi ban pen kulit swash 4 minute emo ha ka slow bed ka awan ru da fishat pa ka awan fide ban preheat shwa te kaningan bu nam tu te hadin khat san minute ngin sai pen ngi di ban tap da ka jing tap ka bam lightly air di ban tap ha mo ngan pen i kani bala shat pa karai pe hadin khat san minute pikala long tu nalor pem kala long cracks kani kala long dengan pun if ma betul kalong best pa ngan pun isa kani ka nga shed ha ka awan pen nga tharai phila yo jimin to hi mo perlok special ye phi ba phila pha shed kerpang te ngala kum slam wa sngo e ra mo khobli chibun ba phila pe ye kani ka video sngo pha like subscribe but share